ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯒꯤ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯒꯦꯠꯇꯒꯤ ꯇꯔꯨꯡ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 5 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯖꯣꯏ ꯀꯤꯁꯟ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯈꯨꯃꯨꯛꯆꯝ ꯖꯣꯏ ꯀꯤꯁꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯒꯦꯠꯇꯒꯤ ꯇꯔꯨꯡ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 5 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯅꯥꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄꯣꯏꯟꯇꯗꯒꯤ ꯅꯩꯀꯥꯡꯂꯣꯡ ꯇꯔꯨꯡ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯒꯦꯠ ꯃꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄꯣꯏꯟꯇ ꯇꯔꯨꯡ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯡ ꯔꯣꯗ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯠꯅꯕꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ PWD ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯟꯅ ꯇꯛꯅꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛट ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯡ ꯔꯣꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 5 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ MLAꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯐꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯩꯗꯒꯤ ꯒꯨꯡꯌꯥꯡꯂꯣꯡ ꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯛꯌꯦꯠꯇ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ MLA ꯖꯣꯏ ꯀꯤꯁꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯒꯗꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ BJP ꯃꯟꯗꯜꯗ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 5 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯄꯥꯎꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯟ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯀꯌꯥ ꯋꯥꯠꯄꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ KSA एजुकेशन डिपार्टमेंट की मखादा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट लेरिबा स्कूल सिंगी नन टीचिंग स्टाफ कया वाटपना मरम ओइरगा जिरीबाम की स्कूल सिंगी एडमिनिस्ट्रेशन दा चाउन अकाइबा ओइरे हाइना कंगलेपाक स्टूडेंट एसोसिएशन KSA जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी के सोमोरजितना फोंदोक्रे वाफम असी KSA की ऑफिस दा महिरोइ लुप मरीना पुनसिनदुना पांथोकिबा पाउगी मिफम अमदा मांगना फोंदोकिबनी के सोमोरजिना मखाताना हाइकिबदा नन टीचिंग स्टाफ मतिक चाना लेतबना मरम ओइरगा ओजासिंगना नन टीचिंग स्टाफ की थबक कया तौदुना लेबा थेंगनरे मरम अदुना जिरीबाम की वालिबा नन टीचिंग स्टाफ 53 असी अथुबा मतमदा हापीदुना लेंगाकना मियेंग चंगबीदुना थबकता ओंथोकपियु लोइनाना हाइरिबा नन टीचिंग स्टाफ असी लौबा मतमदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की लोकल सिंगदा प्रायोरिटी पीबियु मरमदे जिरीबाम द स्टाफ सिंगी क्वार्टर मतिक चाना लेतबना मरम ओइरगा जिरीबाम द लेनिंगदबा कया थेंगनख्रे अदुना लोकल की मियोय सिंगदा ओइना लौबियु हाइना मांगना फोंदोकी ngasi पाउगी मिफम अदुदा KSA की सेक्रेटरी के सोमोरजित MSF की प्रेसिडेंट S इरिंगम्बा अमसुंग देसाम की फाइनेंस सेक्रेटरी हाइसनाम शिवराज सरुक याखी मखा तारकपा पाउदा तोरबुंगदा लेबा CRPF की बंकर कुकी नुपी क्याना थुगाइदुना अमांगता थोहनख्रे ममांग चही की मे अहुमदगी चथरकिबा इरांग असिगी हौरफमनी हाइनरिबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की रेवेन्यू विलेज नंबर 98 तोरबुंग की मनुंग चन्ना लेबा मैतै अमसुंग कुकी सिंगा ताइनबदा खुंदामिनरिबा हौजिकना मैतै सिंग चंगबा याद्रबा तोरबुंग बाजारदा चुराचानपुर चंगबगी नेशनल हाईवे नंबर 2 की नोंपोक थंगबा सरुक मैतै रोम थंगबा नाकल की तोरबुंग बाजार कमिटी की ऑफिस बिल्डिंग ओइना लेबा मफम अदुबु ngak seliba CRPF की बंकर कुकी नुपी कया थोरकदुना थुगाइदुना अमांगता थोहनख्रे प्रेसना फंगबा थाजबा याबा पाउ अमना तोरबुंगदा मैतै चंगबा यादना लेरबसु कुकी सिंगदि इरांग असिगी मतुंगदा अदुमक मफम अदुदा ngak seliba सेंट्रल फोर्स सिंग अचत ओ की थबक अदुमक चथदुना लाखिबनी हाइरि लोइनना नुमित खरनी की ममांगदा मणिपुर की मफम खरदा असम राइफल्स लौथोकलगनी हाइना थोकिबा लेंगा की ऑर्डर अमदा कन्वॉय यानिंगदबा लेबा 9 मापन सुबा असम राइफल्स लौथोकिबा यारोय हाइना तोरबुंग बाजार असिमक्तदा मसिंग यामलबा कुकी क्याना नेशनल हाईवे इम्फाल चुराचानपुर लंबी थचिंदुना खोंजंग चंगसिनखिबा फावबा लेख्रबनी अदुबु खंगौदना सेंट्रल फोर्स सिंगना खुरक हांगदना मिकुप नहुम सिंगना लेरिबा तोरबुंग बाजारदा CRPF की बंकर अमा थुगाइकिबसी अंगकपा पोई मफम अदुदा BSF की पर्सनल कया अमसु ड्यूटी तादुना लेरिबा असिदा थौदोक असी करमना थोलिबनो हाइना नाकल कयादगी वहंग कया हंगनरकली मखा तारकपा पाउदा कुकी सिंगना मैतै सिंगबो अरानबा ताहनबा चरकदोरिबा खोंचत असिदा मणिपुर मियामना सिंथा लेप्तुना प्रोटेस्ट तौमिनसी मैतै लैमा हयेंग कुकी सिंगना लमदम असिगी अपुनबगी सत्तमदा सिंगनदुना चरकदोरिबा रैली असिगी मायोक्ता मणिपुर मियामना नोंमगी सिंथा लेप्तुना वाकत मिफम फंबियु हाइना मैतै लैमा कन्वेनर सलाम प्रभापति फोंदोक्रे वफम ख्वाइरम्बल इमा कैथल टेम्पररी मार्केट पांथोखिबा पाउगी मिफम अमदा
Prabhapati na phongdokibani mahakna makha taraduna hai hayeng Kuki singna Manipur gi apunbagi saktamda singnaduna chatkadoriba rally asigi mayokta Manipur gi apunba saktam kaiba yaroi maiteida ST status PU mitop Kuki singdagi ST status lokthokadabani haiba dabi tawduna miyamna sintha leptuna wakat mifam asi pangthokpiyu maiteibu aranba tahanaba khojil thorang chathaduna August 18 da chatkadoriba protest asigi mayokda Manipur miyam pummana amata oina leminasi sumi lali haibasu khangdaba audio recording ama utwai oina sandoklaga maitei miyambu lana sandoktuna phatta loksing chathari makhogi lalongbo maithiba pinaba honasi maitei kanagi mafamdasu lalaktri ngasi phawba maitei singna handuna lakpani amadi maiteina isumda chumi haibadu utpa mathok tari Kuki na Manipur thugainaba khongkap ama kanbada maitei ekoina Manipur kannaba khongkap tara kanba ngamnaba honaminasi maramaduna Manipur miyamnasu lakliba August 18 numit asida sintha leptuna wakat mifam pangthokminasi hainasu mahakna phongdokhi makha tarakpa pawda editorial kalamdagi machangoiba paw ama lokhachari lan asi kyam koina free thagadoribano Manipur gi miyamna tamthiraba laichit COVID-19 gi awa chaitheng chahi ani hena mayok naraklaba matungda chin Kuki narco terrorist singna mamang chahi 2012 gi May 3 dagi khanglodana maitei miyam gi mathakta landaраktuna Manipur gi apunba saktam thugaina ba honarakiba tha 13 mapung pharakle loikham naidaba lantheng asina miyam pumnamak lan gi chaitheng mayoknari chaitheng asina maram oiraga miyam gi mahuksa gi punsida senmitlonda piriba chaitheng sing phukatnaba honabada sanglaba chahi kaya miyam pumnamakna hogat kangkhatpa ngamdana leiragli state asigi miyamna mayoknariba chaitheng sing asina maram oiraga lalol itiki thabak sing fail oire lengaktagi senthang lol lawraga masana masabu thabak pijanaba apikpa makhalgi lalon itik industry amadi farmna singbasing pumnamak lepkhibadagi sendongna khwang koibadagi ngauchatnaraba yaure nomogi su nomlaga hingnabagi lantheng thengnaribasing supam nopam leiraktabadagi hingna sibaga pangkhaknare loinana lamdam asigi miyamgi thawai oiriba longmi singna puthokpa phau cheng mana masing nga amasung sa yena singbagi pothok sing marang kaina puthokpa ngamdabadagi miyamna sijinnanaba konadabadagi mapal lamdagi pusilakpa pothok singna mipal tangna hingle asigumba chairak asida thangnana khusemgi ising ichau ahumlak thorakpadagi miyamna maru oina longmi sing khamthengna awaba mayoknare chairak asida lamhen tuhenba Kuki jogi miyoi singna Manipur gi apunba saktam thugainaba landariba asiga mari leinana lifeline oiriba National Highway to Imphal Dimapur amasung Imphal Jiribam lambida matam kaktaba blockade chathabadagi hingbada nomada tangai phadana changda yadraba polamsing marang kaina pusilakpa ngamdaba asina amukka hena miyamgi hingbagi hak chauna singnaba thogali Kuki singna National Highway sing thingba lut pat tawba amadi mihat mipun chathabadagi hendoktuna makhal kayagi puba thangba ngamdaba tax sing lobada lengakna control ngamdabadagi amukka hena awaba chaitheng mayokna hali asigumba tanja asida blockade amadi landslide sing thokpagi tanja lawraga kaithel dukan famduna lalol itik tawriba singna potchaigi mamal hengatna lawningwa mamalda lawduna miyamdagi I chupagi thabak sing chathabada thingbinaba leitabadagi miyamgi punsi areng-arengbada puthabaga pangkhakna halle Manipur gi miyamna COVID-19 gi tamthiraba laina laichattagi hena tamthiba migrant immigrant Kuki narco terrorist singi chaitheng mayoknariba asidi khuchemgi oiba geopolitics ka mari leinaba wathok asigi waroichin India government na purakningba matamda purakpa ngampham thui adubu India gi government na wathok asigi waroichin purakpa ngamnaba honabada matam sangna changhalliba asina maram oiraga miyamna lisang sina mayoknarakibani wathok asigi matangda India government gi lusingba singi mafamda karamba makhalgi policy leibage haibadudi miyamna hojik phawba khangba ngamdana leiri India government gi maikaidagi wathok asigi waroichin athuba matamda puraklagani haiba wapamsing lisang sina phongdoktuna lakli adubu karamba matamda waroichin purakadoribage haibadudi kana amatana khangba ngamdana waroichin purakpa ngairi Manipur gi miyamna wathok asigi waroichin purakpa matamda apunbagi saktam amadi lengaklon administration da akaiba amata piba yaroi haibagi achetpa khongphamda lepli Manipur miyamgi apambadi immigrant migrant sing lamdam asidagi khandoktuna makhoigi maramdamda halankibani chin Kuki zone narco terrorist singna umang kokthokuna popi thaba anoba kolsing semgatpa drug carbar toba yaroi suspension of operation su handokadabani haibana singna demand sing asi khangna lengakna thokleba wathok asigi waroichin puraknaba honagadabani haibasini narco terrorist khujok kharana potha matat kayam kuina landa hangadoribage masigi paukum lengakna miyamda khanganpham thui